Ting ka jing shal eben kalong kum ka bampong. Kabanang jur kabanang ya kipor kisngi. Ubreu ubastad ubajob bad baba henry babli ulangan. Ha ka jing shtom kabala badment no ya Ula bad ting kum usirdar ka ileka umyo tamar. Ula treiru kum kontraktor unong kai bad ula yeng banya kunru ya ka MLA election na ka noshken konstituensi. Henry ka jing shati jong daulati nakli hakapor ba udang shong class 9 ha Maukar Christian High School house nem shijar na ispa khandai puai kala penshtom jur ya kat banang ya kipor kisngi hadu ba ka jing pang ju kala penthia yu haying hadu khanyus nem sosnei ba ka jing leben jong ki CRP hamut pran hakapor ba ulej on ya porlok jong bana moyong kelak kelalong kum ke jingpang pampong kabelengok kum nu ki CRP kimitu ya kena pulih dengan kumau tengah lagi pun ada kuliah kelas 9 people class 9 syai pulih hasil lo mau Kristen School Maukar Christian tapi lah itu kai banci hata ka ha ta por pulih kami kesini on kayu perlu bahasa sembuyong tinggal on nya on dal pai saling tinggal on nya usia ran dengan tim orang ni kemarin ran tapi siapa kiwan ai latih charge itu te kita na nasni bok kata por ka udah latih tanya klik yang ani te klik yang kelapat Krisnam te kadu benai pitia antara jimusau tama nasni bok wan wi perlu wana asara ngan sumar himanga ngan sumar kasih hai jadi nak rajin kena klik yang apa orang jim umum Kejam. Kejam. Then rajin kalau kena dengan tim pai perkat dengan dia ada ni. ani Jadi jing pang kawan rumah kata jing masa juga klik yang kata ipor. di antara jimusau mo ke bapio ini ka jingpang hau arja pra hata por ba kaja kum tamdon bayu EP ba show CRP Jadi kilan perlu kimiarap EP kira bawan. kanu tu CRP ba show EP Nanti ulai bun. rai bungut te la penjar phi jing pilas dai mo un mata pi on kanus nem pla thia jing thia la pla shu shong be ying kan nyos nem Terus ni bawan.